Ele o yese whaatata o le malo mo le taimi nei e siti ai le tau o le wila po le cash power ele tunu. Tusa po le si ima walunga o yei nei le tau o le sua mo le masino me. O lo wha moe moe te le lava le sapalai o le wila sa. Tusa po le si ima walunga o lo o yei nei le tau o le sua mo le masino me. O lo wha moe moe te le lava le sapalai o le wila sa mo le sua o mai fafo. E pe o le kiso leo lo wha o ngai nei yafia le EPC. Pe o na whea ngai ai ma wha le tonu. Yafi le lua whelua wha mo o mai ai le tau sanga le nei. Ua wha le tonu mai laina wila i lalo le palapala. Sao no ai fo ile whionga le taitai o le malo la ule le mali e tōpula tai vau le o te pula tai vau Forsi Schmidt. E le mawhai e Samoan wha tontonu le tau o le sua u ai mai sei lama i le tūlanga o iai nei le lalolangi. Mai wā a fiel ta mau a ingo le lalolangi ma le tau o loa iona tūlanga au au te tele. Inisa Tala o sabali aina i le lua masina talu on amata saini whaipule o i tū malo. O lo o taitai fono i a lato fono whaavae mo tupe o lato wa onga le one government grant. Na tamua ai le whaipule o ngā ngai fo maunga tolu a analo fitasi ma le lua. Mano a maatasi. E peon wha mawina e le tū lawa le malo. Peta e ufa ailoa whaalawa i tele mai le fiongal minsta wa onga ai ono Alec Eke Roma. O le mafu anga au tū lawa o le fia avea yo ia ma whaipule le parlimene. Ia awa e se ai me o whaala avea ai le atina e ina o tangata. Na ia mōli ma wina a o ngalue ai o se ofisa sili. I le mta ngā ruengor soifua malo no ina. Ai o le whaataunu uina o nā wha moe moe o le atua e pe o na lu ia e le whailotu Reverend Uta Mwaulu o Fasta Ota. Le o savali le malu masina o le ngā ruenga. Ma ia mai ta wina ia iai whaala avea e mawhai o na ama ese. Ai o le taimi ma le sawa e whaatino ai. Ua leo ngā tūsai ma le taimi. E pe o na tupu nei i le one government grant po le OGG. Ma lona wha ngā salonga na amata mai a matis fulu tolu. Le saininga ma fola e amata ai lava le vai aso e so ai. E fono wha ai tū malo a lātou tupe. Na maua lava tupe a onga tū maoti i le taimi. A wā o lo tū mau lava le whaingo a lātou tupe maua. Ai o le teleo i tū malo na saini uma a lātou tupe le whai ungo mati. Ai o le masina atoa lava o aperila sa whaatino i le wha ngā solonga. O le whaatino ino le ngā ruenga e tā ua le manino le whaasoasoa ino tupe. Mo o mai ai i le vai asole nei, ua tau na maua umai tupe a onga o le one government grant. O lu tau o whea ngai ai ma le malo e pe on wha mawina le fionga ai ono o le ami o tono o wha maumaunga. Ma le ai se whaatuai i le whaatinonga o a tina e whai. Moa o ngā ai o nu umai tū malo. Ua whetawila so whaapitoa mo ofisa fui mui le lalolangi pe on whaamnato i fo i Samoa. Ma le sao whaawa o le malo i Apani e pe on whaalawilo ai le vai aso toluai. Ua fofo i nei se tasi olu i tau na mai tawina i le malo i Apani i le ofisa fui mua Samoa. O le lea yon taabale le lei e mwhai o na whaatuatua ina i le taimi e mana umi ai. Mo le aveina o le aufai ngalo ngai whaatino se fisosoani. Ua ta ua le ofiso i Apani i Samoa o le tele o taavale i le pulenga o fui mu o iei nei. E na o le toa lua i le whaatanga ta whai ngalo ngai e ofi ai. Maafu ai o na whaatua i la tō ngalo nga whaatino. I le tua yo o le aufai ngalo nga ma mea wha o ngā i vaenga o tupu e se whaalawalawa whaafua se i e pe o se mua mai si whaale tonu. E manato le ofiso le malo i Apani o abatu le mea lofa lea o van e sulfa no fua e lua Toyota o le Nissan po piki apu le ta se whaato tongai le whale fui mu o whale fui mu ia ana ma maota i Savai. O le fsosani whaawa o le malo i Apani le pulenga o fui mu e le faunei ai o taabale lava me whai ngā ruenga e au fia i loli fui mu taabale, ambulance, ma waa e whaatinoi ngā ruenga la vea i talu mai le luafe maleiva, luafe sufa, luafe sufitu, luafe luasfulu mai lua o luatasi. Ma tufa atu nafso soani i whale fui mui upolu masawai i pei foi. O le mea lo whale tolu se lau 5 suluonu afe, 5 se lau luatasi Tala, lena saini ya Novema lua o lua 5. Ma au mai ei taabale pe ona ta uailunga i le vaya sa ua tuanai. E whamasi no lo tutoil ta penanga ta maita i fili a le Vodafone Miss Global Samoa lua o luono. Le fio ngā whaalangilangi wharani po langi mai le fio anga
o whai a ai masala i lua i savai. O langi sa tulanga tolu po le second runner-up po le Miss Samoa New Zealand lu o sulua ai tulanga 5 po le fourth runner-up i le Miss Samoa pageant lu o sulfa le na manu malo ai le taleni o le tāpenanga o le nei wha moe moe o ngafa mo le manaya event mo le Vodafone Samoa. O lo tu mau lava le sao o le aingo le fiunga le palemia la au le mali tu plota i vau. I le tutongina le o lana singa ngā singate whaafua se i New Zealand. I le masino se te malu o lua 5. Ma whaasa o mai ai le ofisa whaasala lau le malo o se whaasala lau ngana toe a ngiane. Talua i nei whaatatau i le amata upu. I le toe taliu manuia mai ai o le fiunga le palemia i Samoa le masino no vema o le tau sangana tia nei. Sa ia whaelo manino ai i lona whingalo le kāpeneta. Ua mai ona tutongi uma o na tonga fitinga mpa se lona ainga. Mai o le aia le toe talo sangaina le whaola ne o nei vai ngā tupe mai le malo. Sa ia whaelo whalawa i tele toe fo i lona whingalo. I se tasi o na whono tanga matus tala ia Novema tu sanga talwai. Inisi o tala. O le manu maloa ia o le fionga lau tumu ia wale se va ai o le sui tu to atasi. I le taunu ungol palo tala i titia vai maunga tolu le whae ungol vai asantia nei. O atangi ai le mana umia lava e le whaas o le lua vai tolu o whaipule le palemene mo ana suinga mo umia. E tasi le isi palo tala i titi leo lo foli mai. O le tu malo sa whatatasi. Ina ua wha amulu ai le isi fo i whaipule o le HRPP le fionga tu ia pai le toa. Talu le mana onga o le tu malo la tau te lango i le taita inga le fas o iei nei. Pei tai. O lo talia pea le taunu unga o le mta upu tau whamsinonga palota e tasi o lo tutoe. O le whaipule o le tu malo fale alili tasi le fionga toe lupe po muli nuku o ne semo. Na whaalea o ngā le whamsinonga lo na no foa il pal mene pei tai. O lana talo sanga ia afianga o na ia te tau whaalwhaavai. Lo whaanga solo ai pea la sanga tau whamsinonga procedures e so o tanga i lana mta upu. Ele ngata ina whaatari le tunu i le taunu unga o le whainga palota tele au kuso lua o lua 5. Ai ua toso atu ai fo'i ma le whaamalia ina o le tula fono se 10% o tamaita il palemene. Pei tai o le ava ese ai o le langolango a le lata i le lua afe tangata palota o vai maunga tolu. Mai le vang wha upu whai le fasa ma le HRPP. Wafua i le manu malo le fionga lau timu ia i le palota la ititi a le tu malo i le whaai ungo le vai asona te anei. Mai ta alonga e to olua nia li isa mo le na fusu le UFC birth i de pole sto nai le na te anei au se talia o junior tafa matai tui vasa. Ele imanuia tau mawhainga le li o taina ua malolo i le li Amelika o Louis Sutherland ai o le li o junior tafa e lau i loa i le tafa gang i tonu Australia molonoso Justin Tafa. Na manu malo le tuioti ai le ato le tolu minute talon a matal ta misanga mua ina ua maua tonu i le tuia le li o junior tafa le au vai o lana panga o Kevin Christian mai Brazil e ui i le umi mama wanunga o le nari i. Le taun ungal ta alonga na va aia le tapua inga le au mai mua i le alo le tunu ai mai sel teimi wa mai alfusu anga masava wani atu tau vala au mafia pa i atu iai le au mata. O le alo Samoa ia Junior ma Justin e fia e tau awele tanga vai a Samoa e so o se atunu o e fusu ai. O iel wha moe moe le ato e fusu il masina fōi saina. O ia alo no fo maui Australia. O lo latua a e mai le alala whanga o muli whanua. O fusu anga ia le UFC po le Ultimate Fighting Championship. E anga ese o na tanga e fusu pii jiu-jitsu ma isi tanga e pa ua i le panga. O le UFC o le vaenga maua lunga lava leo le MMA po le Major Mixed Martial Arts. Peitai, na manu malo tafa ya Kevin Christian knockout i le elbow po o le tulilima. Fato alua minute fa alua se kone o le tamilisanga mua i le UFC Perth, Australia. O le ta alua tafa e ui le tau tonu o le kiki o Christian i lona te vai. Ai na tau tonu i lava lona 5 tau matau. Malana left hook ai mulmuli atu ai tua le tulilima e wha umai Christian. I le pango le lightweight o Kevin e iwa i le wha MMA, UFC e le ai i le lua. Ai mo tafa ua fitu i le 5 MMA ai tolu le 5 UFC.
I kirikiti le wa amatai I le asol nei ta longa kirikiti o sisi ngā fu a tele lua o luono I le malai tona I mato. E lua malai o lo o iai o le awha au ngā e lii mai au e sili el tolu sfulu leo le awa wa ia nei ta alo. I le umai o na sei pools mo vai aso I tolu ma maua mai ai au e sa ili ai le pa umanofo mo le sa I ngā siampini fa atasi ma au mai e tunu ue mamau. Mo ni au se tolu pito ilunga e sa ili ai le siampini o le sisi ngā fu o ono. Leo lo pui pui malu e le tanifo le vao le talita. O le umane o tala ngā malai le aso I tuana I mato. Ma whai ai loa le savali a au e sili le lua se fulu a ngai atu inu mama oto le malo I le aso lua a tae au. Ma malo lo ai ta longa kirikiti mo le aso lua. Ma le aso tofi waso na e wha au ngā ai le malai e kirikiti pālangi mo alato foita longa. O tala nao nei tula mai lau le tiopolensia manuia taulmanga o le nesunga fua.